Po bontonu prelaženje na ti predlaže osoba koja je starija ili na višoj funkciji. A i ovo što si napravio po bontonu je vrlo neprijatan neverbalni znak. Dakle, po bontonu je ne prekidati sugovornika. Dok ne završiš. Nije zgodno, zgodno je pratiti pravila. A znaš šta, to sa tvojim praćenjem pravila mi malo ide na živce. Stop, nećemo se svađati. Dobro, dečki, pa nećemo sad cijeli dan ovako provesti. Vaša je sreća da znam nešto o medijaciji. Hvala ti, ali meni nije do meditacije. Medijacije, mirenja. Nije poanta utvrditi tko je u pravu, već pronaći prihvatljivo rješenje od zajedničkog interesa za obje strane. Ja neću pristati, nema šanse. Polako. Idemo redom. Prvo trebamo utvrditi činjenice. Dakle, ti hoćeš igrati po pravilima, ti hoćeš uvesti nova. Idemo vidjeti koje su nam opcije, koje su nam alternative. Nema opcija, moje rješenje je bolje. Nema alternative. Nema alternative, slažem se. Igramo po pravilima. Izvornim pravilima. Druga faza medijacije, idemo uspostaviti dijalog. Napravit ćemo pregovore. Ne slušaš me. Slušam. Ne čuješ me. A čujem te. Šta čuješ? Čujem kad mijenjaš pravila. Ne mijenjam pravila, nego dodajem pravila. To je različito. Dodaješ nepotrebno pravila. Ne znam, očito je problem u igri. Evo, predlažem da zaigramo nešto drugo. Naprimjer, upoznavanje blagdanskih običaja. Svatko kaže svoj običaj, a mi ostali ga moramo prihvatiti. I istodobno se učimo toleranciji. Budući da sam ja domaćin, po bontonu preuzeo sam težu ulogu i prvi predložio svoj običaj. Dakle, mi igramo fonetske specijalitete. Skuhamo jelo, pa tražimo najoriginalnije ime. Što kažete? Skrušeni kruh. Tanka stanka. A ja imam sasušene šesne šnite. Super ti je dao ovaj običaj, baš super. Kao onaj moj, ko će održati što kraću zdravicu. Dragi brate, živio. I onda razbiješ čašu. Mislim, ovo ti nije po bontonu. U oslovljavanju prvo spomeneš osobu koja ti je dalja, to sam ja, a onda tek brata. I onda razbijem čašu. Ja se ispričavam, ali ako sam dobro shvatio, sad je moj običaj na redu. Mi za blagdane volimo svake godine gledati isti božićni film. Ja sam ga ponio, pa ako želite. E pa gledali smo ja i ti taj film prošle godine. Nije ja i ti. Nikad ne stavljamo po bontonu sebe na prvo mjesto. Kaže se ti i ja smo, što već jeste. Jel uvijek tako? Nije, da, postoji iznimka. Ako je riječ o nečem lošem što ste zajedno napravili, onda preuzimaš odgovornost i stavljaš sebe na prvo mjesto. Naprimjer, ja i ti smo krali jagode. Kad ste vi krali jagode? Pazi ovu scenu, ovo je super scena. Vidiš šta mu piše na majici. Ho. Ne, ali ovo što se govori da je to božićni film. Pazi, čovjek je u potkošulji, trči bos po staklu. U japanskoj zgradi u Americi ganja Njemce. Dajte, molim vas, kakve to ima veze s Božićem? Samo malo, po bontonu je... Po bontonu je. Pa šta ti na televiziji daješ savjete, dobar dan? Ej, pa ja bi čuo još savjeta. Evo, jel ovo po bontonu? Gle uste.